ଶାଗ ଖାଇଲେ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ବଢେ। ଶାଗ ଖାଇଲେ ଦେହ ପାଇଁ ହିତକାରକ। ଶାଗ ଖାଇଲେ ପେଟ ଠିକ ରହେ। ଶାଗ ଖାଇଲେ ଶରୀରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହେ। ସବୁ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କେବେ ଶାଗ ଖାଇବେନି ଏବଂ ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ କେବେ ଦହି ଖାଇବେନି। ଗୋଟେ ପୋହଳି ଅଛି କହୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ, କଣ ନା ଭାदो की दही भूतों को, कार्तिक की साग भूतों को। माने भाद्रव मासरे जी दही खाए सी मला परे भूत हुए, आउ कार्तिक की साग भूतों को। जदि आमे श्रावण मासरे साग खाइबा पुतों को, श्रावण की साग पुतों को, श्रावण मासरे जदि साग खाइबा ताले पुओ पाई